wadla don ki MP ki baya tai ha parlimen baya kaktin national language de banbu da kaktin pareng bahkan long kata kaktin pedeng hari India nomor kumbalong bun ki jela ha South India badha East India ki kren da ka pareng ban nujor bat ka Hindi bat bun hari India ki basuthu bat ki banang ban kren da ka pareng Henry imat kane ka jing terwa kampoi se nomor ka sorkar BJP ka burom betang ya kaktian Hindi kumju wad ulat kami kalaya umnang ban keren pareng haba uwan hakane ka jela ka bakren pareng bat lada don ki program ba ulat upenlong hami kalaya kata kamut tangi ki banang lanes ngtu Hindi menta kasngi jubor justi pinios ngaw ya ulat ubala persyang ban keren da kaktin khasi ha assembly member of Meghalaya Legislative Assembly ga आई खूब लाई या की बरो नाशिमान पिलाक कन नाम गिपा सलाम को ओन चेंगना इश्काया वर्ष 2024 की पहली बैठक में इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे मौके पर हमें राज्य के डेवलपमेंट की दिशा में साझा प्रयास करने के हमारे संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने का अवसर देते हैं।